Қырым адлы ярым ада, санки дерсін бір женнет, дағлары бар, сыра-сыра, ичі толы берекет. Бақчаларда, дағда қырда, чешіт құшлар отелер, гонул оқшар, назик ердан, хош нағмелер төкелер. Merhaba урметлі телесерчілеріміз, әлбетте улу шайырымызның Рустем Муйдиннің шайырының сатырлары Қырым дағларының гүзелігіні пек яқшы андыра. Бүгін есе тарих ізлері программасы тамам дағлар ортасында ерлешкен Бағатыр койы ақында тариф етежек. Бағатыр, яғни Богатырь койы, бұл Қырым Ярымадасының Бахчисарай районында ерлешкен Ветатар Осман кой, яғни Зеленовский кой шурасы тәркібіне кірген бір койдыр. Бағатыр Бахчисарай районының ғарп шарқында Қырым дағларының Бойка массивының етегінде Ветамам Белбек өзенінің екі тарафында ерлешмекте. Кой мерkezінің дені сатқындан yüksеклігі ise 386 метрні тешкіл ете. Кой янында Бахчисарай Ялта yolu кече. Бахчисарай шайрынеде 35 километр месафе бардыр. Койге 30 километр якынлығында ise Сүрен демір yol станциясы ерлешмекте. Бағатыр койыне қомшу деп Махульдур, Нагорная, Татар Осман, яғни Зеленый көйлері сайылалар. Койын ады қайдан пейда болған. Бұл евел езелден биканалары, анамны биканалары тариф етіп айта екендер. Бұл бош топрақларға, бұл Бағатыр койын бош топрақларына бір вақытте бір батыр, бір бай адам келіп чыға. Бақа көре бір дүлбер, güzel ерлер. Башла евлер құрма, біреу құра, екеу құра ауле сыранен сон яваш-яваш пейда ола кой ола. Сон вай бұл койын ады не, и батыр адам келген сон айды батыр олсын дейлер. Батырда қала. 44 сене кейжек асылында батыр екен. Қырым татарлар Қырымдан сұргун етілгенден сон Бағатыр койының ады Богатырьге чевірілді. Койде кечірілген археологик тетқиқатларға көре Бағатыр койы 8 асырда пейда олды деп қайт олына. Шу мәлуматқа бинайын ерлі әәлі бұ Бойка массивының төпесінде яжаған кой сәкинлері иле қарышқан ве та 3 асырда Дори Феодора князілығыны яратқан готлар тешкіл еткен. Шу князілығыны 1475 елы Османлылар еқан сон, оның топрақлары Кефе әәлетіне, Бағатыр койы исе әәлетінің Мангуб қадылығына кіре екен. Турк үкімранлығындан сон илк весиқалар сақланып қалған, яғни 1020 ве 1042 сенелері өткерілген. Жетвелге алуға назар ташласақ, 1520 елы Бахадур кібі қайт етілген. Бізге Алла ярдымжы олды Қырымға көчмеге. Бабамызын, немемізін епсін немелер ақылма түше ер вақыт. Бабам айтайды бір вақытлары. Мана балалар, егертім, чаре болса Қырымға көчмеге, бірінші Қырымға көчерсіз деп, неметірсіз деп, енді бабам рахметлі олды вақытлары Таджикстанды. Біздің қызмет түшті енді Қырымға көчмеге. 88 жылы мен мұнда Қырымға келдім. Сұргүнліктен, яғни Қырым татарларға өз ана ватанына қайтмақ рұсет берілгенден сон Қырымға ветамым Бағатыр койыне авдет олынған кой сәкинлерінің бірісі Яқуб бей Люмановдыр. Яқуб Эфенді Таджикистанда Душанбе шерінде дүнияға келе, фе ана юртына тек 1988 сенесі авдет олына. Қырымға келдім. Енді бүтін көйлері айланып шықтық, неметтік. Бабам өзі доғмыш фотсалалы. Фотсала көйі ескіден қалған ат. Енді яңы ады, ұрыслар қойдылар, Голубинка деген. Голубинка бар, ем аша фотсала бар, ем юқары фотсала. Бабам юқары фотсалалы еді.
Bitamlar, harbabamlar hepsi mında doğma. Fotsалада doğdular. Якуб ағаның тамырлары Фотисала көйінден олғаны үшін, о доғмыш Фотисала көйінден олған ве Луджиан жемкінде иштирак еткен көдешлерінің адларыны, шанларыны чықармақ істей. Фотсаладан rahmetli emcem бар еді. 19. yılı doğdu 19'da 41. yılı onu Cenk'e yap kettiler. Cenk'e, ozu ketti Cenk'e. Başta Akhyar'a, училище'ga kırdı, okumağında, училище'de okudu, училище'de son Cenk'e ketti. Cenk'te baya nemetti işte, baya yerde nemede oldu. Kurski nemede oldu. Ozu tankist dedi. Офицер de старший лейтенант dedi. Çünkü Belarus korrespondent onun için bütün bu nemeleri nasıl Cenk yaptı, nasıl nemetti. Kitap yazacak idi. O kitabı yazdı o, rukopis var onda, rukopis. Keçindi o adam. Bizler öyle de alıp olamadık onu nemesi yazgan kitabını. Якуб аға өз эмжесінен бек ғурурлана. Шунын үшін оның ады бір вақыт ұнытылмасын деп, бұттун кереклі весиқаларыны топлап, эмжесінің адына бюст қойдырта. Son büstü koygandan son Көккөзде балабан дуа yaptık. Kardeşlerim, bütün soysoplarımız yardım etti. Yardım etti duan yapmağa. Balaban bu yalan айтмасам bir 150-120 adam bayradı duada. Herkesi çağırdık işte. Бүгінгі күнге есе Якуб аға оның эждатлары үшін туған олған Фотисала көйінде яшамаса да, ләкин шу көйге якын, дағлар ортасында ерлешкен Бағатыр көйінде отырғанына пек севіне. Mında bu evde endi 89'dan beri bu evde oturamız işte. Anam rahmetli var idi. Bala çağalar hepsi bunda oturaydık, demeteydik bana. Ballar esin endi hepsi şehirdeler. Bizde kartlar bunda kaldık degen kebek. Evde ne yapayız? Agarot uğraşamız. Bakamız işte, kurt bakamız dedim. Bana meyve помидор asrayık işte. Torunlar aşasın deyip. Это экологически чистый taraflarda bunda bizde nemi? Ozunuz kore hava temiz degen kebek. Ana yaşayışımız öyle. Шу көйде эвелі зелден сақланып қалған құйылар чоқтыр. Шу құйыларда бүгін теміз су бар екен. Да, көз секенлері ескі, ләкин біраз тәмірленген, та сүргінліктен эвел құрылған Қырым татар евчіклерінде яшайлар. Мисал үшін, мына bu мағазлы евчікте шымдылық бір кімсе отырмай. Бағатыр көйінің сакені Ескендер Эфендінің айтқанына көре, о шу евгетік бір кере кіріп олды. Анда бүгін пенжерелер ескі пердечіклернен ұртылген екен. Ескіден қалған Қырым татар сауытлары да аля тұрмақта. Да, Бағатыр көйінде 200 ел евелсі құрылған ве біздің күнлерімізге же сақланып қалған Аллахның еві бар. Bu cami evvelden bir sklad olarak oldu. Bunun içinde çeşit türlü, nasıl aytayım, çölge tökülgen udobrenyalar, bilmem bir şeyler, içinde çok bir kirli bir şeyler edi. Asıl sıfatı yok edi. Biz onu bu köy cemaatinden bir olarak çapkalap silsavetlere barıp aldık özümüzge. Эбетте, Совет үкіметі вақытында чоқысы ибадет ханелер бозыла еді. Жәмилер ішінде амбар, склад ве атта туар үшін аранлар япыла еді.
İnşallah 94. yılı o'zimizga kechirdik ve ondan beri bu koyda bu cami çalışa deyen gibi işley, ezanlar okula, namazlar kılına. Men bu koyun imamı olarak 94. senelerinden beri bu koyda imamlık edem. Mına camimizin sıfatını göresiz. Küçümüzge yetkenine göre biz onu temirleştiremiz. Şukaturun, şiilerini yapamız işte. Aytışımca evvelki nazaytayım, stроительler, kurucular deyen gibi olar elbette mektep bitirmeyenler. Ama onu güzelliğini, onu düşünüp bakın bu camimizin divalların şukaturkası, yani kabaslav deyen gibi Tatarca, onu etkende topraktan hem kaçtırganlar içine koy yunu. Biz mında onu bir an temizleyende, şukatur etkende onu korduk, koçırıp bakkanda koy yününden toprak çıktı. Hem de bir güzel etilgen o duvallar içine, nasıl aytayım sizge, bardak koyulgan. Duvalın içine biz onu koçurgende korduk, bardak, nasıl diyeyim orusça gibi akustika için yapılgandır. Hem buna nasıl aytayım eho olma içinde. Buna laf etkende anda mında pek güzel eşitli. Onun için bizim evveldeki kartlarımız onu pek yaxşı düşünüp yapkanlar. Hem sıcaklı hem çatlamay ne toprağa. Öyle etip güzel etilgen, düşünüp yapılgan. Onun için biz bu caminin evvel gibi kaldırma isteyimiz formasını, güzel şeylerin alıp taşlama biz istemedik de. Onun için böyle sıfatka netip evvelce eskicesine kaldırma isteyik. No, onu tekaran remont olması, güzelleştirmesi gerektir. İnşallah. Бахатыр көй жемесінің имамы Сабрияға Қырымға 1991 сенесі Авдет олына 1994 сенесінден башлап бүгінгі күнімізге же Сабрияға оз көйінде имамлық япа. Kartlarımızın aytkanına göre bu koyumuzda mektep olgan, cami olgan. Bu camimiz bir 200 yıl evvelsi üç ağa kardeşten kurulgandır. Oz küçlerinden nasıl aytayım, Sovet mahallinde çok camiler bozuldu ama bu bizim eskiden kama camimiz bir nasıl olup saklanıp kalgan. Ozu evveli sıfat gibi ama tek topesini değiştirilgen evvelde nasıl aytayım kiramet olgan şimdi şifr tura. Onu değiştirip koyganlar men aytkan gibi başta bir yerde sklat edi. Ayerge sofa çeyinde kelip kartop olan, pomidor olan, et olan kelip bir yerde çalışkan adamlarga sata ediler açık ucuz fiyatından. Biz onu daha gördük. Evvelde mında bizler keyin yılları adamlar tutun asray ediler. Bahçalar olaydı. Aleda kaldı ama endi nasıl aytayım, her şey bozuldu. O şeyler kalmadı endi. Ana öyle etip yaşayımız bu koyda. Әр ел көй сәкенлерінің сайысы әп азлаша, чүнки яшлар шерлерде өздеріне иш тапып, анда да яшайлар. Әбетте, яшлар көйлеріні терк етіп, шерлерге кетселер де, бұйуклер шу көйлерде бір тынчлық, хошнутлық тапалар. Сабри ағаның айтқанына көре, көйдешлер бірі-біріне мұсафырлікке баралар, ярдым етелер. Бағатырлылар бірі-бірі үшін sanki dersin soy sop olup birlikte yaşamaktalar. Birinciden oz ana baba tilinden laf etip, oz korantalarında başlasınlar. Baştaş şu, ana babalarga meni nasihatim şu ki, ozun
бала чағаларын evde, evet men her şeyini anlayayım. Orus mektebine baralar. Anda orusça laf eteler, uyge kelip, kene şöyle laf etle. Ama men nasihatım ana babalarga ozыңызге de öğrenmege. Bala çağalarыңызға da oz ana babasının tilin öğretmege ve ozımızın tilimizin joymamaga. İkinciden, mına öyle yanı balalaçıklarımız doğa. Çeşit türlü naz diyeyim, andan mından keyin adlar koyman. Mına misal koyalar, siz onu kartlayan düşünün. Kartayğanda, bitay oğanda misal omayacakta da degil bir çetten keme bir adlar koyulsa o bir bitay oğanda son naz olacak. Onu nasıl düşünesiz? Sonda ozımızın bala çağalarımız özünden büyüklerin hürmet etmege nasihatım. Siz de laf etsinler uyde. Odan hürmet başlay. Ve güzel güzel yürümesine çeşit türlü kısa kiyimler o da çırkındır. Bizim ümmetimizge, bizim dinimizge asıl da kelişmeyi. Sonda ne aytacak olam men? Cenazelerge, dualarga, her yerge katnaşmaga. Mına misal anda mında baram, şehirge barsan tabut kötermege adam olmay. Çırkın şeydir. Bizim milletimizge, bizim ümmetimizge, dinimizge kelişmeyi. Çünkü farzdır o. Barıp kötermege, barıp katnaşmaga. Buldu. İnşallah. Сабри ағаның сөзлерінен толысынен разым. Біз Қырым татарлармыз. Өз тілімізні, урф әдетлерімізні, дінімізні сақламасақ, біздің ерімізге бұны кімсе yapmaz. Өзлігімізні сақлап қалмақ, веяш несілге де ашламақ біздің күчіміздедір. Қырымның камераль тарифлерінде есе Бағатыр койы Бақчысарай қаймақанлығының маңғоп қадылығына кіргені қайт етіле. Бағатыр койының бұйық несілінің векілі Бузеки Қарбабадыр. Зеки Люманов 1929 сенесі Бақчысарай районына айт олған Керменчі койынде дүнияға келе. 35 seneleri andan biz Efendiköy'e gittik. Efendiköy'de yine var Kaçinski'lerinde emcim anda председатель колхоз еді, новый колхоз образовать еткендер де bizlerin anda çağırıp alған еді. Аммында түтін еді, bütün işler түтін еді anda. Onun için hem түтінге işlerinin көрі бақчыда işler deyip alған еді біздің anda. O için 40 senesine yedik. Anda oturduk, cenk başladı. Ağamların Yalta Mektebinin teknikumunu bitirgeni dağım. Andan Aybasıl koyunu onu praktikayı vergeneydiler. Andan Yalta'nın vayenkomu bunların alıp sırasında armaya alıp gittiler. Uje cenk başlaganıydı. Anda. Bunlar o geçişine gittiler. Tabi Zaporojye'ye, ilk günün içinde Zaporojye'de babalarımızın kiyindirdiler. Подготовка деген şeyini айтмай. Bir қазақ баласынан ikimiz düştük bizim bir polkımıza dedi. Kartuşkası da var edim ben de ona. Şundan şu ketti, bunlar tabi Germanya'dan kayıp geldiler ondan. Vengriya, ondan sonra bir özen dedi, Volgan dedim, Perisikli dedim. Шу улу жан женкінде де не қадір чоқ, яш, күчлі Қырым татар егітлері, еркеклері ғайып олды. Чоқ ұсылары евлеріне қайтқанынен анда оз қоранталарыны тапмайып, бұтын Қырым татар халқы Қырымдан Өзбекистанға ве Уралға сұргун етілгенлеріні огреніп, шу ят мемлекетлерге оларны қыдырмаға кете еділер. Cenk başlayıp bayağı bir vuruş olup gitti. Biz vuruşun ne olğanını bilebilgenimiz yok. Bir şey duyğanımız yok. Только samolyot keli, oksikten keli, Akhyar'ın var bir bomba taşlay, birden dedi Kiyev'e taşlay. Akhyar'a taşlayan bombası o vakitte Lenin Plaşat'ta yediler anda. Şimdi Suvorov biliyor bilmeyeyim.
Avya'ya bir kartal var edi. Babam kanatla bile. Kakbiraz onun yanına düşürüp onun bir kanatını sındırgan edi. Biz u yerden bazarga tüketiydik de. O vaqt onu ko'rgan ekandan. Şon bilip olup cenk kuchayib ketdi. Сургунлюкнен бағлы олған бір мерақлы. Векічкене зеки қартбабаға хужур көрінген бір левха бүгін қартбабанын көз огунде тура. Geldi bir tane savlat. Yaman bir şey etkenleri yoktur. Koçrelisizin dedi. Son o konuşuğa bir şey de anlamay. Sen Rusça bilirsin dedim. Bileyim tekrar dedim. Ona aytsam, aytularga hazırlansınlar. Şimdi hep aydap çıkaracaklar dedi. Son beni aldı bu da ketti. İkinci yolga, tepeye yolga. Anda bir teyzem oturaydı. Celal Akay oturaydı da Starsa Süleyman oturaydı. O yakka çıksak, bir tane kampır var idi. Ya şu vakitte ya 70 ya 80. Kimsesi yok. İlk soldat kolundan tam bunda aydap aşağı alıp düşeceklerinde de. Son bir daha baksam ben o duvarın karşısına bir tane ofisiyer otura. Gözlerini yavuğundan sürtüp otura. Bir tane o kampırın acip bularında koçiler yoksam ya Tatar mıydı o ya başka millet miydi? O biçim acınganını ağlap oturup ben görpemem tez yak bakıp bakın yetti. Невбеттегі қараманымыз ise Ахмеджитте Боғырча, яни Каменка адлы ерде яшаған Эдие ханымдыр. Қараманымызның бабасы Тоғма Ғавыр көйіндендір. Анасы ise Бағатыр көйінде дүнияға келе екен. Эдие Изет 1958 сенесі Өзбекистанда Китап деген шерінде доға. Эдие ханым өзі шымдылық Бағатыр көйінде отырмаса да, анасы ве бабасы үшін туған олған көйлеріні бір вақыт ұнытмай. Ana Bağatır'da anam doğdu, osты, çalıştılar, kolxozda çalıştılar, tütün brigadasında, bitam çalıştı, tütün brigadasında. Ana son Acafız bay adamda da çalışkan bitam, ana ceviz şi temizleyip, son çeşit türlü işler olsa o işlerini yapıp, son korandasına bütün çoraplar kışta oraya eken, yün çoraplar bitam orып bereken. Son bu Acafız ağada bitama son koy bereken, akçinen bereken, işte ana öyle nemete eken. Эдие ханымның айтқанына көре, әвеллері Бағатыр 60-70 қоранталы, жамисы, қой шурасы, ярық берген моторы ве отмек пішірген фурыны олған бір қой екен. Ana kaç tane acılar olgan, yanılmasam 5 tane acı galiba. Ana olar hepsi acılıkka barıp kelgen adamlar Mekke Medine'ye. Ana anda bir tanesi kaç kere barıp kelgen yeşil sarığı başına sarıganlar. Ana o sarığını o bir vakit başından çezmegen, öyle de yürügen. Ana onu Mekke Medine'de sarıp yibergenler. Birkaç kere barganı için. Ana onu başından çizmegen, ana ondan da öyle yürüyken anam şay diyedi. Да, қараманымыздың айтқанына көре, біздің шанлы yazıcılarımız Черкес Али, Веридван Халид де доғма тамам Бағатыр көйінден екендер. Мешур бестикеріміздің Февзи Алиевнің тамырлары да шу көйдендір. Malumat ciyamız endi bütün Bağatırlı'da kim tamırları Bağatır'da doğanların endi onların özleri kalganı yoktur. Temelli Bağatırlılar, balları ana olar yazalar, ana olar tarif eteler, ana resimlerin bütün çıkarıp işte eski resimler bereler. Kimsin bitası var, bitasının resmi, karbabasının resmi. Ana öyle ciyamız işte malumat. Ana inşallah kitap yazmağa bir niyetimiz var. Sonuna çıkarık. Allah kısmet etsin. Мына бойле.
кычык, ләкин буюк бір тарихы олған бағатыр койыдыр. Шу койнын сакинлері де пек мераметлі, достане ве мусафырчен бір инсанлардыр. Бүгін есе тарих излері программасы эскі Қырым татар бағатыр койы ақында тариф етті. Егерде сіз оз койыныз, ядашырыңыздың кечмішы веземаневи аяты ile пайлашмаға істесеңіз, бізге мұражат ете білесіңіз.